ya mama kwaba edeba nsempafie amane bosso nsempafie TV amane bosso nche bia be last year 2020 ni mu afra etwa mu ye na abaya bia wagidin pa ogana ha aye fen Rosemont Brown no do na afra no akuapimpolo abaya kokko fe oye actress osatonyo eche ne ba wanya mfie nson 7 years bo ono ankasa ho adeja naked born who naked edi twa mfoni kira akora no se de na kosio kuma asetie ne ho ade ade nyina na enwi twetwa ho kama o twa ho mfoni ana abofra na hwe de kokoto ni social media platforms nsemi jintra han ema dofsufo esum ene amenu kase ye dofsufo so mu fi last year na dosu nsemi mu awurawura mu ene ana awura Rosemont Brown obi anim se ode akuapimpolo no omode judgment aba court baako ewo Accra circuit court ana ajajefo no tenase na musi dabi ndo ye na ntwaye ti omo ko test no pregnancy test omo test ye no results no na negative ti omo hu ne ba ni tiri ma otimi born ho adeja sa ode kire ne ba wonya 7 years emramu no wagu akora no hu fi nti court na hyese onko no mfa no nkosie da pore maako ediokron 90 days obo no tofa de na 3 months pepe na akuapimpolo ebokwa kotwinim ndi wei ene nsem ekeka ho na eso di akire nsempafie TV so yanya tepe yerba betudwa yemfa nkama mo orade nkama